Kurumjari ISTV News being Tabri Puram Putaram Nopchari, Naskimaro Pausing. Nagaland Chief Minister Nefirio Giwafam State Ki Cabinet Kanayaning the Fundo Kre, Home Ministry Amasung Election Commission the Wakan of Wareb Lokre. SSA Gimakada Primary Oza Listing and Rom Loki Wadu Chatnabayarwana Guwahati High Court na Raita Kre Amasung. Driver Goro Bahar Kim Matang Dahayang Ayuk Pungtar Tinimida Waram Pungtar Faba Infal Dimapur Lambida Commercial Gari Chen the Firep Lokre. Housing Mapung Pau. Handakta Nagaland gi Junovuto da Mikal gi vote komada Nagaland gi Chief Minister Nefirio na Manipur gi Chief Minister Okrami Bobibu Naga Miyam gi khwari sawo yek na bani amadi Naga gi ihongnam thanaba honaba miyo ni haina phongdok ki wafmadu ngasi pamkiba state cabinet mifam na kan yaning da phongdok create ngasi Chief Minister na chair logduna phongkiba cabinet mifam adu gi matang da sarkar gi wangang loi Minister HELENDRO na wafmadu haksina lobuloi na akan momong da condemn tawna ki haidi Manipur asi jati kanglup suna kundaba lamdam amani Nefirio Gofamadu state asida nungsi channel leminarbe singi marakta pamdu thokdok thorpa yabag oithoku leiri Rio gi Wafamadu election korp kandak kaiba maramna state ke home department ke kuthangda union Ministry of Home Affairs amadi Election Commission of India da ain go thabuk lokhanaba aiba cherol thanaba warep laure masinatana ngasigi cabinet bifamna Churachanpur ki Tuibai Fawa National Highway number 2 Tatubirigi Paunta Targa Ukul Faudun Lakwa National Highway List Sani Sumdani Rengpang di Kongsang Amasung Tamalong Khaiba National Highway ge Saruk Sung Sengon Awarep Loki Miyam da PDS ke Polam Singling Tina Yawnabik Dama DC Singi Kutang da Tender Kautun Tabuk Paikan Awarep Loki Engineering Departments Lariba Works as Employees Singi Pay Revise of Wamadi Ukulgi Fins corner the lake Hidraba Manipur police personnel, Lysam Ibor Migi Mununda Lupalak Mangapi Madi, Janaba Tabak Pinaba, Nasi Cabinet Warep Lore Haiki. When the Cabinet assumed the Tagi, the Cabinet took serious note of the head speech and expressed concern on the conduct of the Chief Minister Nagaland and also expressed apprehension about the adverse impact of his political speech on interstate, inter-ethnic relations and on communal harmony. Manipur being a multi-community society, the Cabinet was of the opinion that such irresponsible and provocative public statesmen should be avoided in the larger public interest. After detailed discussion, it was decided that State Home Department should convey the state government's concern to the Minister of Home Affairs and Election Commission of India. Section gi niyong gi wangmada chungna bot khomjabana makhalamani magi party gi election khomba chanabini mari re lenadana mana smaila ko state chief minister da magagi khwaidagi yekna bani haiba magagi movement se suppress togni ase state government I am China logo lorena cabinet and sign hajagi bawaro the decision loraga athu bada koi home affairs election commission da si code of conduct violate to ye wakun attack to na kari labor rule gi matungina to be aba thaba lokat pina wai koi si cabinet decision lojo Sarva Siksa Abhiyan ki Makhada Primary ki Oja Listing and Rom Loki Badu Chanabayaro Haina Guwahati High Court na Raita Kre Wafamasi Ngasi Paumisung na Bamada Guwahati High Court ke Advocate M. Hemchandran Fungdo Kumini Mana High Kibada SS ki Makhada Oja Listing and Rom Hel na Kale Haina Haukiba Chayki January February Kumapal la Thokiba appointment order atugi Mayokta selection the Yahodaba Fizam Gajendra Amadi Mahakaluina candidate Mapal na read petition nama Guwahati High Court Thaki Read petition adugi number na 159/2012 ni petitioner ki maikaida advocate M Hemchandran lepki aduga respondent ki maikaida senior advocate RS Raisang amadi advocate M Rerbina lepki Makata na Hemchandran na Fungdropada primary oja khan ki badu Bharat Sarkar ki reserve policy essential qualification amadi right to education bu violate we have from the inform orga petition adu tha kevani case asigi matang da Guwahati High Court ki division bench ki justice ti wifi amadi S Talab tarna ngarang February 3 appointment order du chanaba yaroi loinena nimit 3 ni manungda nauna recruitment process tawduna lakle March 13 faw manungda loisingadam na have from supali haina makata na fungdoki consisting of more than 1,000 more than 1,000
koigi primary teachers ko mase list A and B se wash tawre aduga 7 days himanunda immediate notification ma tawraga according to the rules strictly rule de adhere tawraga government of Manipur da recruitment process ma tawraga according to the right to education eki matung ina amasung recruitment rule frame particularly for SSA si adhere tawraga strictly adhere tawraga recruit taw haidana direction nama honorable Justice T.Y. and Honorable Justice Talapatrana judgment passed over. Sereksida All India Trade Union Congress Manipur State Committee na driver Goro Bahat Kibamadi handyman Thanglon Tiba Kang the Labor Taudo Asibu Kana Yaning the Fundukre. I took na Tadro Pacherolda, Missy Simatang, the Chena Music Kudak the father I Webidani Figadavni, like Monum the ex Gracia Lupalak, Maha Pigadavni, Tiva Kang the Labor handyman Kananabatabo Local Academy, driver Madi Garisingi, Awana, Koknabakidama Infal Jiribam Lambi, Sembal Lucinanabatabo Paikalu. Manipur Drivers Welfare Association a driver government hard kibabu kanmamonda yaning the fungdok berkeley atumatam the chena mi putok dandi piu natrabadi drivers in the khang mangamata duna makal kaya ge khongjang changsilakani amaromda driver government hard kibabu People's Action for National Democratic Movement pandam nasu yaning the fungdokli loinana tha sigi mangada sapar mainati ke fakiba driver amasung handyman atumatam da kanduna manung the sinagadabani hairi Nagaland is Mr. Nefirio na Simness Okram Ibobibu Nagasing Quadi Sawa Yenabini Haikibadu Ain go Serak Piba Haina Senior Advocate Kaiden Maninasu Fungo Craig as Sera Kota Pangtopa Paumisuna Bamada Mana Fungo Kibada State Amagis Minister Amada Topa State Amagis Minister Amana Kanglup Nai among the Wangangduna Kanglup Masili Marakta Yangtian Nabonabasi Ain Gimi in the Yade Manipura to Antoanba Community na Kundadun Leriba Maram Nabaki Wangang Aduna Babtana the Batorpayai Razniti Kudong Jabalon one of the Kanglup Masili Marakta Unkanabaya Wafum Nanglo Jabani Nefirio na Haiki Wafum the Election Commission of Indiana Power Hux and the Lobulina Subsaw Action Lokatpa Tangai Fade Simness Nefirio na Ibobu Nagas and Quadi Chawi Yanabini Haiki Wafum the Matangasi Mana Funguli Wafum Singasika Nagumba Amating interest Nate Miyangi Yapanaba Madiras Nititori Musina Nangning Wangang with the Ain getting Malay Hivasi Kanganaba Fungdopani Marile Nevasin and Nefirio Gimatata Ain get over Chapjaba Tabak Lokat Tuna book the way I hike. Manipuri Jati Siga, Manipuri Jati Ibadi, Manipur Labor Tankul, Mao, Maram, Kabui, Jelurum, Anar, Maitei, Pangal, Kuki, Mijo, Chin, Asana Chimba, Jati Puntra Marimanga lady was Punchalaka Manipuri Kovidana. Aduga Nagaland, the Labor Nagasing, Aduga Anigi Marakta, Yingtin Hanaba, Aduga enmity between the two communities, Manipuri Haiba, Manipur Labor Jati Siga. Nagaland the labor Naga Hibasiga, Yingtina Nabi the Mutamaiju Posamana. Aduna Mahatu, Ain Gimatungina, head is peace Pibigidama, community Amaga Yangtina Naba, Sin Bigidama, section 153A of the Indian Penal Code, Haraga, Book Toraga, prosecute Toba, my Matata, trial Tataba, Aduga Matik Java, Ain Gimatungina, Character Topana. Aduga siguro vote ki kudong chaba lawri bina haidana lepak maga state na maga yengtin na ba yabagi wafam lakpase masi tawdana ba akogi leiri ba marili na ba authority singna maki matakta prosecute tawna ba pona bantoya All Manipur BDF Welfare Association na BDF singda matamgo chanaba honorarium piu haina Thasi Taruka Inungai Sansilakiba Kongzangadu Tang Taragi Midang Waram Punktur Fawa Komtokle Haina Pungdrokli Association Torpachirol da General Strike Komtoki Firebadu District Singing Musing Yaw from Amanakum Kanamatung that Loki Waripni Kariguma Government BDF Sing Apama Tabuina on Torok Trabadi Puna resigned to Amadi Henakan Bokongzang Sansin Nabaha Warep Sulori Hari Thasi Tarukta Dimapurgi Epsai go down to Sini Pudun Lakwa truck driver Makohima Manakta Sinangai Mong the Sidun Lenkwa the Matanga Haying Transporter and Drivers Council Amadi All Manipur Drivers and Motor Workers Union na Ayupung Taruti Nubidang Waram Pung Taru Fawa Impal Dimapur Lamida Makalamadagi Commercial Gari Sien Damagi Philip Lokre Hiramasi Matang Dangasi
TDC gi Office Pangtok ke pawin fumamada All Manipur Drivers and Motor Workers Union General Secretary Ais Kulamni na fungdok ke bada hayang ay pung taruk ting numidang waram pung taruk fawa Impal Dimapur lambida passenger puba amada atay makal amata gisel dal lambi oba gari sing seloy Nagaland election ga mari lena na state government na gari pigani haibigi wafam union na sina yabang amloy amadi gari amata duty saloy Mamang election ahum da gari sina kibagi sanpam state government na pidan lady loyna misi sing matang da Nagaland government na January bamiyo sing faduna dandi pigi dem haiki Kondolen sama pangtok na magi masa tumdri phawdi aikoi gi national highway number 239 se masai da gari macha masu sinda lambi du chaliba driver singna gari thobi dana ba ai isha gi taraf tagi masa tumdri phawba gari si sinda lambi dadi thobi dana ba aina dimapur da cheliba ada senapti cheliba national highway number 2 da cheliba side se sima masa tumdri phawdi gari si lepiu ma nu ai ta phongdok ko ina Transporter and Driver Council General Secretary NG Haridas na sahi ke agi mamang gi hauna Imphal Dimapur lambi si lutpat tawa driver fuba hat pamadi gari mai thabna sing bahingsa gi thodok ya leptan chatharak padigi council asin lambi sida gari sendaba laukiwa firep adu hena kanchilagani hadak ki thodok ta laikidaba driver gi manung da government matik saba ketiparon pigidam na haiki haiwa 2010 dagi Dimapur lambi sida lutpat tawa gari mai thaba hat patupa kaya tograbnina akoi Dimapur lambi de chachararoi akoi gi state ki oiba national highway 37 ji lambi de salani habidagi akoi na 2010 dagi akan ba iho bolena la ji lambi shema ba laksawani pana Dimapur lambi da di lisang sina driver phuba sai ba hapa mai thaw kaya togri sigi ko chat lo adu ngarang na sio muk thobnina masing ba thoi thaba si akoi na yamna kana kanem to bolena la matung da buju chatna ba ko logi ba 2010 da logi ba Dimapur lambi sa da bi phebe do amuke na khongjen kanchen ba na ko na ko lojare loina la ai ko gi normally su ga danje driver sing da sinmi na danje driver sing da gari ma puna nam hadna mai chen tanawai da mak da Dimapur lambi da thari ba sha masi ko yaning da ba khongdo ko ina driver gi tarapitagi gari mahajon akan ayam ketipu pian ba ko tisina kan lore Nakal amrom da Messi asigi matang da Laisam Sam Kesor na present oiba JC ma sengkre JC aduna mihar asigi matang da tha asigi tara form manung da Manipur Sarkar mari makhong puthok ta batar bade akan makhong jangsin ba state government na JC ma di praja meyam da Messi asigi matang da langla langjin puthok tri fawba asiba haksang lawdugi warep lawkre hairi Manipur Sarkar ki Family Welfare Department ki Director L Asawa Singamang Sagi December 18 lagi lagrim February kuntaruk fawwa suti lawki mar moiduna Department asig employees singna set kiba tang taruk ki pen down strike chatharak pana mar moiduna ana layang yauna Department ki thabak thoram singda chauna akai ba pire ngasi su Department asig employees singna Manipur Sarkar na hujik fawwa karmachari singi khanbiduna tabak mata paikhalak tabu yaning do phungdok thro wakan pham chathaki Department asig office complex satha ki wakan pham aduda employee mana adu matamda Manipur Sarkar Department asig meng sangbiduna fawwa maikerom da purna hona minase haiki Department asidai da kaiter ba phan mayam sing director laitabani na Sina ba yadadana lere posting order mayam thoba su modu release toba amasung modu handing over taking over tongna ga ba mayam su pandan lere nauna recruiter ba mayam sing sig MJL sem ba su director yam chawum director ni masi su kamain to ga da lep tuna lere aduga kamain to ga ngasa gi staff sing tolob su since from the month of December gi till that from tana lere ma laitaba maram na oidana medical reimbursement kayam su pandan lere High Court ki case may amasu head of department like tabna maram odna pandan lare moreover ministry degi lagpa aruba chechang ke asu aikoi handadna lare kem to correspond tawna da dana 2 minute chup chap ta lare tha sigi tareta Imphal West Police Commando na KCP MC ginupi activist member ma fare haina Imphal West ki SP gi cherol man hairi farmio dudi khangem bam ningol arama umbi lata debi chai ni Philippine ma pore ba bihari kambam le kai degni hairi Imphal manungi lambi singda solar lamp thanbi thabak makha chathari handakta manirada gi director M Manglem na lusingri Imphal is konung mamangdagi hata phau manungda solar lamp thanbi thabak chathakre street lamp thanbang marlena director Manglem na lambi is meter tara manga khudingi street lamp amamam thangani masi electric sang nai daba Imphal city gumba from the miyam na chawna kana ba pirangni haiki success orga di masi topa
Pal Amating, Amati, district headquarters in the Supremacy, like a Sana Hydra community, the government is in Kazakre. See, I know systems advantage Amana, Magi, the TC, he have to be sing after we have the maintenance free way. When the battery name a name with a easily accessible area have the machine to have said. The city couldn't imagine the Muslim they had a pussy maintained within the train missing by the car sometimes can be about minor TV could attempt of the crane as we could himself when I say Prazagi sorted up Prazagi minor hand of music opportunity to IZR South Makadaleba Kuntar Suba Sector Gi Kuntere Suba some rifles na Kangsim Tokpasingamadi Umatali Kunzasinda Solar Street Lamsing Yentokre Operation Sabna Gimkada Pakiba Tormatuda Brigadier Matruna Solar Street Lamsing Adu Yentopulena Miam the Security Force ka Bilizes in Kusam Nadra Santi Medinusi Channel Leminaba Lamdamu Oinaba Apple Toki Civil Service Exam Yauna Tuan by exams in the Karmda Saru Yagati Habi Matanga Sayol Anigo iba free coaching for civil services nga Sidigi MUG New Social Science Building the Hokre. Manipur University employs Innovation and Guidance Bureau Kanchipur National Pangto Kadaba free coaching how to put from the MUG Vice Chancellor SNK Sharma Department of Commerce ki head Professor GP Parsin Amadi Additional Director of Employee CS Bijoyna Thormapu in Saruyaki Saurana Mahiroi Chamana Saruyado coaching at the Hodopi Thormaduda Saruyaki Additional Director Employee CS Bijoyna Fongdo Kibada Lamdam Siga Horakleba Mahiroi Sing Civil Services Exam Thanaba Madi Atay Banking Services Sange Habdi Karamna Exam Prepare to Wudga Habasi Kangbatangai Fade Taronga Marilena Guidance Bureau Gisip Dr. Kagopam Direna Free Coaching Chemistry Competitive Exam Mayok Nabada Mating Winamadi Lamdam Siga Civil Services Exam da Mai Pakwa Candidate Masanghan Puto and Pandam the Pangtopani Fongdoki Civil Services ki exams Aduga Loina Manipur Public Service Commission Aduga Laidiba Atopa LIC GIC Banking Staff Selection Commission Asina Chingbat Singasida Lamdam Masida Laidiba Akoigi Inkalak Liba Satra Sati Singna Yaujaba Pangjeraga Akoigi Lamdam Masidagi unemployment gi problem Laidiba si Karata Oresu Wopangamna Bahadana Nasi Director of Employment Government Manipur Loina Manipur University ga Kusam Naraga Hariba coaching classes 2 weeks ki waina Liamna Satra Simda Kudungchaba Pina Vaidamata Pangtok Jabati Kundrak Pamdal Leba Naurem Birahari College Kunipal Suba Foundation de Pangtokre Tharumasida President Oikiba Manipur Speaker TS Lokesorna Education Yaudan Leba Masaukalan Ba Oitoklo Haikre Taronga Marilene Lupa Lakni Furom Changna uses Sigi Makada Saba College Sigi Women's Hostel Amasu Speaker na Sangaki Agriculture Minister Abdul Nasir Amadi MOVC Parliamentary Secretary Amin Sahasu Tharoma Dura Sarugaki Sibges Warol Piroduna Abdul Nasir ngasi Indiana Saukal Liba Lebak Amo Ibangam Liberasi Afaba Education System Lerak Padigini Like India ki Prime Minister Rajiv Gandhi na Sotan Leba Mahiroi Singbu Saukal Hanamba Manglal Sagatuna Nabodia Vidyalaya Singkalam ki Mahaki Manglal Mangpau Naraba Ikoi Punahuna from Toyhaki Speaker Lokesorna Malemda Laribaleba Kudimak Hauziki Matamda Human Resource Saukut Nabahona Bada Lamjel Tanari Education Yaudana Leba Ama Chaukat Poitolo Hauziki Matamda Human Resource na Hiram Kudimak Tigi Quiding Maru Wadi have from Puna Kamina Matam Yore Fundoki once you wish to say Masimadi any Hiram Kudimaka another woman address you wish to see Saukhat Taurangi the Mak Panchai Sing the Tadar Tabak Sudan Local the Pradhan Jila Parishad member Amadi Bidiona Singba Sing Serak Pambiai Tabak Tawita de Kanaba Miamna Social Audit Tawduna Kambang Lagani Haina Bidio Emanina Fundokre Wafama Singa Kurai Konsum Lekai Leba Singza Roibi Community Hall Pangtokiba Social Audit Awareness Program the Man Fundokivini Wangang Kibasina NG.SANJOY ki matang da wafum kaya fungdok piloina numit chamani de kitadna kunjasing tabak suanan wafum tamdaki video manir makhata na gram panchayat asida thumatam da panchayat gharama sargani amade social audit ki kana basing kunjasing da phangani fungdoki mit sahi ban sami sami ni di hai thoksu da wa pi ya su pi kari nam ni hari ko da adu nama ko ni sa na si o ai si se da ko na
आईने थिंक्रब लालूप यूएनएलएफ की लानमी संगलूप एमपी लिंकट की बगी कुंतरुक सुबमपो कुमन पाल लाकोई रोनेना यूएनएलएफ की मिलिटरी अफेयर्स कमिटी एक्टिंग चेयरमैन कुंडोंबम पाम्बैना मियामदे याफपाउजल पिरकली लुबसगी सेरोलदा मियामगी निंगतंबगी दमा एमपी ना खोंफम चेन लेपली मखाता निंगतंब हंजिनब लालसी माई पाक्ते फावा येंगनबगा सोनगदब लांफम कया लैरी मसिगी दमा मतिक साबा एमपी सेम साबग मथौ तारी अदबु निंग तंबग लाल असगी मपुंग ओइबा पांदम दे खुंडामिनेर बा इखोइगी अपुनबा फुरुपसा मियाम असिनी अइखोइगी मियामना लालो असगी माइकैदा लेपा मतमदुदा निंग तंबा हंजिनबा ngамगनी मियामगी अपुनबा पांगलना लेपा अमबो सुम माइकैदा ओन पुरप ngамगनी हाइरी हौखिबा इंग्लिश गनी तरा निथोइदा एमपी ना मणिपुर की तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा इंडियन फोर्स नgi मायोक सठगिबा लालोंग अमसुंग लांजंग सिंग मनुंगदा उखुल डिस्ट्रिक्ट की कामजोंग सब डिवीजन मनुंग चनबा आईसी खुल मनाकता सीआरपीएफ की मथकता कैसांपा ट्रैफिक पॉइंट दा कुनिपाल सुबा सम राइफल्स सी कंपनी की मथकता चांदल डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट तौबा एमपीए की मोबाइल बटालियन की फाइटिंग पेट्रोल अमना मोरे पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा क्वाथा कुनौ लमखाइदा असम राइफल्स अटैक तौबा इम्फाल वेस्ट की कोंथोगजमदा एआर अटैक तौखिबा मदि चामनि फुमदोय सीआरपीएफ की बुलेट प्रूफ गाड़ी दा पोरंपा डीसी रोता सेक्यूरिटी कुंगलमफमदा लंदाबा ngamki हाइरी चेरोल सिन मखाताना ममांग चाहिए सेप्टेम्बर कुमापलदा क्वाथा मनाक्ता लंदाबदा ममल यामलबा मिचम नुपानी लेकिदबा अमदी दिसंबर तांग कुनिपालदा खुल डिस्ट्रिक्ट की कोनकान खुल मनाक्ता आईओएफ ता लंदाना बलुमदुन लेकिबा एमपीएस ना ममसिल लकबदगी मसक मचू सेंग उबा ngamdabadigi आईओएफ ओरबोय निंगदुना कापदा ममल यामलबा इतिनबा तांगखुल इसिलनाव नुपानी लेकिदे असिंगबा लाइबक्तिबा थौंग सिंग सिनिंगतम लालौगी खोंगचता थामोय सोकपा पेनदबा निंगमदबा मदि लाइबक्तिबा थौदोक ओइना लेहौरगनी थौदोक सिंग सिदा मियाम अमदि अवा चैचेंग नहौरबा इमुनुगी अवाबदा लुप असिना सरुक यारी लोइना मियामगी निंगतम लालौदा थवाइना पोंथा पिक्रबा लानमी सिंग अमदि आईओएफ की मियोट मिनैना पुंसी पिखमनक्रबा इरेचा पुनमफमदा यूएनएलएफ एमपी सीना यावोलगी इकाई खुमनबा उलकली नुमित तरानी चुपना चथगदबा नेशनल की थाक पांगथोपा गांधी सिल्क बाजार लिसनी तरामदो ngasigi टीडीएम रोड लेबा ग्राउंड दा हौख्रे हौदोबके थरमदा कमर्शियल इंडस्ट्री की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओ नबकिशोर असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टी रोली वारिसिम एपेक्स की President M. Saitabama Deputy Registrar Cooperative Society M. Binodini Susaruyaki Melasi the Punatonga Nor Bharat ki station ki yauna stole cham yang kaina saruyari loinana handloom amdi handicraft ki polom sing yauna polom ka su uli thoram de wangang kibus ne Manipur ge handloom amdi handicraft ki polom sing asi malem de yamna pamna ba ma oiri marmasin masu behana magul laina amdi anoba technology ka sin aduna hena phagal ba mathautai phongdona ki si gas hoi ki ba on ba ge source singana antarjati किदमकता येंगलगा परमिनल ओइबा एग्जिबिशन पांगथोबा यारम फोमा न्यू चेकोन द सारगिन लोइना अर्बन हट अमसु कोरंगै द साबा लोइसलगि मसिना कानबा कया पिरगनि हाइकी परमिनल ओइबा एग्जिबिशन अमा अदुगुम एग्जिबिशन ग्राउंड अमा सेमनबदि प्लान सु लेजरे मसिगे लमसि यामना सेंटर ओइबा इम्फाल मयोल मक्ता न्यू चेकोन गु मसाइदा लम हेलो तोनबगि कैबिनेट डिसीजन लौग्रे आइबा मसिगे लम मसि लेरबोइदि मसीदा परमिनेंट होइना एग्जिबिशन राउंड द ईयर जम तोबो याना बदम बगी फैसिलिटी सु कोइ पिजननी क्लास 10 अमसुंग 12 तमलिबा मैरो सिंगदमा मवांग थागी तरेतगी थाम चुपना कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन केसेना सथरकेबा फ्री स्पेशल कोचिंग क्लास ngarang losinkhre मैरो लुफ असिना चाहिनी मपुंग फारको लोइना जीरी यूनिट की नौना थोपुगदब सिंगसु खनख्रे खलबा म्यूसिंग अदुगी मनुंग द प्रेसिडेंट ओइना उसम रोजेन अमदे जनरल सेक्रेटरी ओइनाम सुजित याउरी थरोम असिगा मरि लेना कोचिंग क्लास सरुक याखब सिंगदा असब खुदोल पोट पिदुनि काय खुमदब उठके सिंगजमई चिंगा मखा मथकी पिसुम हाउ ग्राउंड लेबा पिसुम चिल्ड्रन पार्क की तरह सुब फाउंडेशन दे की थोरम असि पांगथोक मरि लेना पिसुम चिल्ड्रन पार्क एंड डेवलपमेंट कमिटी अमदी सिंगा मथक यंग लर्नर्स क्लब ना ngang sing the exercise book yenthokre committee ki secretary CIS devena thorum du mari lenena wafung kaya phungdokre February 9 se tarak suni naka masibu observe to boy na koi na ngang sing sida koi nam de boy yang tan do ta si ba ko la si tarak suba innovation de si GC Tongbrage Sai Chama Suba Mapo Kumon Palang Mari Lena Augri Repertory Theatre na Sindun MD Hall Chatarakba Anirak Suba GC Tongbra Naiba Drama Festival ngasi Banyan Repertory Theatre gi Sengni Khuzai Utkre Play CMC
Thoibina direction Pibani. Composite Inspection Team Sembamadi Executive Director na DRDA gi project sing thabak oina pangthon lokhi warepu ADC Ukul Chairman John Rangling na kan yaning daba phongdorokli hausik sanabagi pau amu Nasi Sanabi Pau the Polo. Manipur Horse Riding and Polo Association is in the Nepal Kazi Bunga, Chatariba, Kunipalak Suba, and Hajari, and Dr. Anton Beasted. Polo tournament is a Sanik of Messing the Kurai Polo Club Bina, Nambulmapal Polo Club Ebu Panjil Nipal Amada, Senkai Hanba Polo Club Sina, Rup Kumar Polo Club Bibu Panjil Tarasinoda, Aduga, Thamban Youth Polo Club, and Nambulmapal Polo Club Bibu Panjil Taruk Marida, Toykre. Football. Kumalampa Sports Complex Laiba Artificial Football Top Satariba Marik Suba Amfa Senior Women Football League for BMC Trophy Ngasani Kibada ESU Wankaina NYTSC Okram Sutepu goal Anisinoda Toykre. Tabung Koki TS Birchandra Football Academy Ground Satariba under 16 Boys Football Tournament Mesa RS Sina ZDC goal Ani Amada Aduga under 13 Masana Tabsa Tabung Kona LA Bu goal Anisinoda Toykre. All Jiribam Sports Association is in Jiribam Higher Secondary Playground Chatariba K.I.S. Noni Gopal Memorial Invitation Football Tournament as a Sani Kibahan semi-final match 7 IRB na Upa Kiamgebu goal Ahumanida might have feed on final Sankre and his semi-final match the class Hakaino Medila Kipurga Sanargani. Imphal West Bodybuilding and Fitness Association is in Thasi Kumangada Taril Sub Open Cash Prize Mrs. Challenge Cup Fangtulagani Masidama Form Taski Taran Pali Kunishui Pau Manunda Laura Yagani Masiga Kupmarol Association Sigi Secretary Dagi Kangaba Yagani Hari Kiamway the Satariba Kagemba Football Tournament as a Sanik Banisub semi-final match the Manipur College na BPYC Basiko Mogol Taramatwitara that we do not final Sankre Cricket Top Ki Public Down the Satariba 7-day and night tennis ball cricket tournament against Sanik Mahano semi-final match the Aka Kagem Palirikal Kawabu wicket to the final Sankre and his super semi-final match the Sangai champion na Kiwi Singapore Manga that might be the final Sankre. Moirang Multipurpose High School Ground ang Asindigi Memorial Trophy Minister I Hemochandra Hugdokre Hugdopugi Tormadura Minister Nasir Govindas Parliamentary Secretary Aminsa Pitiviras MLA Birasu Saruyaki Tournament Sigi Ahoba Mesta Young Physic Lalambu Makongna Amopa Moirang Goal Amasinoda Toykre Housing Nasinomagi Ingasagi Pau ICR Lampel Party Pangma Pau Gimatungi Nasi Quadi Saba degree Celsius Kunma Dasmik Nepal Quadi Ingba degree Celsius Tare Dasmik Apple Nung City always in Manalisang Ib the Chada Matfutaru Nung Tilan Chada Nifumari Nung Takide Housing Arabadamaru Pau Omona Nagaland Minister Nefirio Giwafam State Ki Cabinet and Kanyaning the Fungo Cre Home Ministry Amasung Election Commission Wakat Nawarip Low Cre SSA gi makada primary oja lising ni romlo ki badu chatna bayaro haina Guwahati High Court na rai takre amasung driver goro wa hat ki matang da hayeng ayu pung 3 tingin midang waram pung 3 fawa Imphal Dimapur lambida commercial gari sing sen wi warep lokre hausiko ina de ISTV news mata aslo sinjare ming tabri puram pom kana khurumjari